Dobroveče, dobrodošli. Sa mnom večeras Jasmina Mihajlović, spisateljica i vlasnica autorskih prava Milorada Pavića i upravnica legata Milorada Pavića. Dobroveče. Dejan Ristić, istoričar. Zlatko Crnogorac, autor mape moderne arhitekture. Sam dobro izgovorio, Zlatko, za razliku od tebe. I gospodin Radovan Jokić, slikar i predsednik Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Dobroveče, dobrodošli i ajde onda da krenemo odmah od ove teme redom. Šta smo mi zapravo naučili iz ovih spomenika i da li smo išta naučili? Slobodno ko želi prvi, da vas ne prozivam. Ko će? Imate mikrofon, ne? Hvala. Ja mislim da ništa nismo naučili zato što jednostavno država je još mlada, nije ni punoletna. To druge države mogu da možda nauče, tako da ja nemam osjećaj, ja mislim da je dobro što je počelo da se o tome govori. Jedno vreme je bilo ćutanje uopšte o spomenicima, spomen obeležima. U krajnjoj liniji mi živimo u vremenu kad je turizam jednako što i kultura. Znači vi morate nekako da obeležite sve to, ali učenje tek dolazi. Dejane, šta smo naučili? Pa sad iz ugla istoričara to je dosta teško pitanje i zahteva poduži odgovor, ja ću probati da kažem u tezama. Dakle, sa jedne strane, ljudski zaborav je imanentan. Protiv tog zaborava se borimo materializacijom sećanja. Jedan od najboljih načina, najadekvatnijih jesu spomenici, odnosno javni spomenici. Mi u ovo naše doba svedočimo inflaciju javnih spomenika. Potpuni haos u vrednostnom sistemu, potpuni haos kada je u pitanju istorijsko vrednovanje ličnosti kojima se podižu spomenici. Mi praktikujemo nešto što se zove trampa spomenika sa pojedinim državama, koja na našu žalost nije preterano reprezentativna, dakle to su mahom Rusija, Azerbejdžan, Kazahstan i takvih spomenika imamo i Kina u poslednje vreme, ali najviše imamo sa teritorije bivšeg Sovjetskog saveza, koje dobijamo trampu. Zašto to sve pominjem? Iz ugla jednog istoričara vi možete jednu epohu, jednu ličnost, jedan istorijski proces da analizirate na različite načine. Jedan od nama omiljenih zanatskih načina jeste takozvana metoda eksilencio, gde analizirate nešto iz ćutanja građe. Ukoliko analiziramo ovaj fenomen u naše doba iz ćutanja, dakle iz onoga što je nevidljivo, onda svedočimo o tome da postoji nevidljivi spomenici, poput spomenika kralju Petru I velikom oslobodiocu ili kralju Aleksandru I ujedinitelju od Jugoslavije, da postoji manjak i višak spomenika. Samo u Beogradu postoje 3 spomenika Nikoli Tesli, različite umetničke vrednosti, onaj najlepši i najreprezentativniji ispred ETF-a, onaj najgori i apsolutno amaterski na aerodromu Nikola Tesla, a jedan relativno korektan ispred Narodne biblioteke Srbije, odnosno između Hrama Svetog Save i Narodne biblioteke Srbije u kontekstu ove priče da se Teslina urna izmesti iz muzeja i tamo negde bukvalno zabode u Karađorđe park. Zašto to sve govorim? Zato što se radi o obeležavanju memorije, o čuvanju memorije, radi se o obeležavanju teritorije. Ukoliko recimo pogledamo spomenik caru Nikolaju, koji je poklon Ruske federacije nama, koji je u umetničkom smislu vrlo problematičan. Mesto na kome se nalazi je za nas izuzetno škakljivo. Dakle, on se nalazi u trouglu između Doma Narodne skupštine, sedišta šefa države i Skupštine grada Beograda, gde uobičajeno svaka ozbiljna zemlja postavlja javne spomenike posvećene svojim ličnostima, a ne stranim vladarima. Drugo, ukoliko ste primetili, car Nikola ima krunu koja stoji na zemlji. Dakle, to je znak da je on poražen i on jeste poražen i u smislu životnom i u smislu svoje karijere kao vladara. Sa druge strane imamo čitav niz ruskih spomenika na teritoriji Beograda, koji na neki način predstavljaju obeležavanje teritorije. I onda kada pokušate da nađete spas od tolikih trampljenih spomenika sa teritorije bivšeg Sovjetskog saveza, pa recimo uđete u hram Svetog Save, pa pogledate u nebesa, ne biste li se spasli, onda naiđete na mozaik u kupoli hrama Svetog Save, koji je takođe poklon Ruske federacije. Čitav niz obeležja u Beogradu je krajnje problematičan u umetničkom smislu i u istorijskom smislu. I to je, nažalost, posledica jednog haosa u društvu koje vlada i činjenice da se struka ne pita, već da politika donosi glavnu odluku.
Ovdje te zaustavljam, hvala ti puno, Zlatko. Kakav je tvoj prvi utisak, ti se dosta baviš time i pratiš tu oblast? Delim, Samo nemoj da vičeš, nemoj da vičeš. Delim mišljenje i stav gospodina Dejana Ristića, otprilike, da kažem, isto bi se ili slično observirao. Ja tu stvar posmatram na 4 nivoa. Postoje 4 problema vezana, znači, za spomenike, ne samo u Beogradu, evo i u Novom Sadu, znači, da kažem, ništa nije manje referentan primer. Pre svega, to je problem lokacije, kao što je rekao gospodin Dejan Ristić, i pogrešne koncentracije. Znači, mi imamo problem da kroz, da kažem, maltene celu recentnu istoriju su spomenici postavljeni u parkove i nisu se ni gradski arhitekti ni stručna lica koje su o tome odlučivali, urbanisti, trudili da spomenike lociraju unutar nekih, da kažem, uličnih zona i na taj način determinišu taj deo grada na način kao što je, na primjer, to uradio spomenik Vuku. On je, znači, u to vreme hrabro postavljen na jedan, da kažem, u tom trenutku rubni deo centra grada. Čak je postoji otpor jer je bila ideja da bude postavljen u Studentskom parku, međutim, ispostavilo se da, iako on stoji takođe u određenoj vrsti parka, da činjenica da je on na ulici, da je on determinisao taj deo grada i da se danas taj deo grada naziva kod Vuka. Kada kažemo loša koncentracija, opet taj isti park nam govori o potpunom, da kažem, galimatijasu različitih stilova ili ideja, apropo koncentracije, znači tu sad imamo spomenik koji je poklonjen Ćirilu i Metodiju, koji potpuno stilski odudara od pomenutog spomenika Vuku Karadžiću i samim tim nalazi se i u njegovoj senci. Ako bi anketirali ljude pa da nabroje koji se tu spomenici nalaze, ljudi naravno ne bi znali, rekli bi tu je samo spomenik Vuku. A onda dolazi čak treći spomenik Puškinu koji smo takođe dobili, koji je jedan relativno lep i tehnički, da kažem, tačan spomenik u smislu proporcije i tako dalje, ali nažalost on je, kako se zove, tek treći i suvišan na toj lokaciji i, na primjer, mene je uvek zabavljala ili čudila, da kažem, ta situacija da nikad nikom nije palo na pamet da takav spomenik postavi na jedan od bezbrojnih malih skverova koji postoje u Beogradu i gde se na taj način onda taj skver mogao dodatno oplemeniti. To je, znači, problem, znači, lokacije i pogrešne koncentracije. Drugi problem je, naravno, pre svega, što je, da kažem, kroz maltene celu istoriju, problem neadekvatnih postamenata. To je sad već ono, da kažem, estetika, ali, znači, u realizaciji spomenika, znači, naši su se kapaciteti iscrpljivali kroz, da kažem, onaj prvi deo fonda koji je otkupno rešenje, onda drugi deo koji je sama izrada spomenika livenja i onda se uvek ispostavljalo da nema dovoljno novca da se i uradi adekvatan postament, nego je taj postament najčešće, da kažem, nizak, neadekvatan, loše obložen neadekvatnim materijalom i bezbroj je primera takvih, da kažem, neadekvatnih postamenata, maltene svi spomenici koji su podignuti u poslednjih nekoliko godina i tu je, da kažem, dobar primer vajar koji je najviše realizovao spomenika u poslednje 2 decenije u javnom prostoru, to je Zoran Ivanović, koji je, znači, prvi sličan problem je naišao kada je realizovao svoje prvo značajno delo, to je spomenik Branislavu Nušiću na Trgu Republike. Taj spomenik je bio sporan sa ovom činjenicom da niko nije vodio računa o tome da se on nalazi u relativnoj senci najznačajnijih spomenika u Beogradu koji imamo, to je konjenički spomenik Knezu Mihajlu. Sa ovom činjenicom da se našao u njegovom zapećku i senci, bez obzira što se išlo na to da bude u blizini Narodnog pozorišta, taj nizak postament ga je potpuno, da kažem, minimalizovao ili učinio ga minornim. Kada je trebao da realizuje sledeći spomenik, to je bio spomenik Nikoli Pašiću, on nije dozvolio realizaciju spomenika do momenta dok nije taj spomenik dobio adekvatno visok postament u onom okruženju monumentalnog doma sindikata. Već treći spomenik opet je, da kažem, poklekao i to je spomenik Borislavu Pekiću koji je on realizovao. Čekaj, sad te zaustavljam ovde, ne moraš sve odmah da kažeš, ne, polako. Samo da završim za Pekića i onda ću da prebacim. Ajde, ali evo, samo da završim za Pekića.
To je tipičan primer opet neadekvatnog spomenika zbog neadekvatnog okruženja. To je posebna tema Pekić. Vratit ćemo se na Pekića. Hoćemo, da, dobro. To ćemo posebno, to me jako zanima. Vrlo mi je... Izvinjam se što sam uzeo ovoliko reči. Odlično, samo da čujemo gospodina Jokića, što smo toliko opsednuti spomenicima. Ja nekako imam utisak da mi živimo u zemlji spomenika i povremeno te novogodišnje rasvete u septembru. To su mi onako dva utiska. Što smo opsednuti spomenicima? Pa, evo, da ne nabrajamo sva genijalna dela, treba će nam jedno pola sata samo da nabrajimo bizarne i bizarije sve koje su postavljene širom gradova u Srbiji, ali dobro, nismo mi jedini. Dajte neki primjer. Ja već 15 godina pričamo o skulpturi, pokušavam da postavim temu skulpture u gradovima, međutim, evo, mi opet pričamo o spomenicima. Inače, ono što je zanimljivo je da taj termin u prevodu, on nije izmešten iz groblja. On je i pre se odnosio isključivo na grobljanske postavke. Tek sa Josipom Brozom on je dobio upotrebno, se upotrebljava spomenik, ono što se postavlja u gradu, jel da? To je zanimljivo, to je samo kod nas. Tako da je sama reč skulptura izbačena, a negde i u karakteru ostali smo, u karakteru više niko nije bio zainteresovan, odnosno više ne pravi razliku među spomenika i skulpture. Pa gradovi su, nažalost, postali groblja poznatih, manje poznatih ličnosti i ono što je meni tu, sad, ja zaista nisam htio da nabrajam primere, ali morat ću jedan. Mogli smo i pre da se dogovorimo da svako jedan primjer izabere. Smislit će on je najbizarniji, zaista. I on je onako, čini mi se, dokle to može dode. Znači, u tadašnje vreme u Novom Sadu je postavljen spomenik azerbejdžanskom kompozitoru. Sticajem okolnosti, ja sam bio odbornik u Skupštini grada i znam kako je napravljen taj dil. Tadić je tu nešto, tada bio predsjednik i pomogao i neka ogromna količina nekog tekstila iz neke propale fabrike, Azerbejdžan je pristao da kupi to, a za uzvrat su tražili da postave dva spomenika, jedan u Beogradu i jedan u Novom Sadu. Daću vam samo jednu malu parabolu. Zamislite da kod mene neko u ateljevu dođe i recimo kupi jednu sliku ili kupi 3, u ovom slučaju možda i 5, ne znam koja je vrednost bila. I onda od mene zahteva da trajno, pazite, ne ja, nego i moja deca, da uramim fotografiju pevača koga on voli. I da to moja porodica generacijama drži na zidu. Hoću da kažem koliko to potpuno bizarno i koliko to može da prođe u jednom društvu, evo završavam, neću, da se vrati na najavu koja je odlična, jel da? Znači imali smo jedan čvrst ideološki okvir koji je imao i čvrstu skulpturu i spomenike i on je bio vrlo jasan, ideološki determinisan, jasno je bilo da treba da prizorom moćnim, materijali su često beton, mesing, bronza, on je trebao stanovništvu da ih stimuliše da ostanu čvrsti u svojoj veri prema komunizmu, prema socijalizmu. Kada je to prestalo, nastao je haos. Odnosno, ono što je po meni ključno, to je gubitak identiteta. Socijalizam je ipak nosio nekakav identitet. On je nosio nekakvu definiciju, vrlo jasnu, vrlo čvrstu, da li je pogrešna ili nije. I to negde meni kao umetniku, a i opet čoveku koji je, nisam predsjednik Muzeja savremene, mi nemamo predsjednika, imamo predsjednika upravnog odbora, direktor Muzeja savremene. Izvinite, molim vas. Ali negde u tom nekom kontekstu sa nekakvim vrlo važnom društvenog dešavanja i kao materializacija ono što se dešava nama u našim glavama, u našem ponašanju, spomenici su, odnosno skulpture koje nemamo. Možda sledeće godine bi bilo zanimljivo, završavam, pričati o onome što nemamo i zašto to ne možemo da imamo, odnosno kada bi imali, da li bi bili u mogućnosti da to razumemo i da vidimo, a kamoli i da uživamo u tom metodu. Jasmina, kako je došlo do podizanja spomenika Miloradu Paviću? Kako je to izgledalo i kroz što ste vi sve prošli i zanima me sam taj proces?
Pa, BookTok je vrlo fin prema meni i nije stavio u naslov tribine rasprava o spomenicima, a na neki način je kontradiktoran i Pavićev spomenik bio utoliko što ga je strana država postavila i uz određene uslove. Ali to je bilo otprilike ovako, znači meni se javio azerbejdžanski ambasador, došao je u Legat, ja sam iz novina saznala da će se na Tašmajdanu praviti spomenik, on je došao u Legat, svoje dobre želje je izrazio, bilo je stvarno sve vrlo gospodski, rekao je ko je vajar, ja sam snabdevala vajara koga nisam upoznala, znači bili smo u kontaktu putem slika, video, zapisa i tako dalje. On je čak putovao u Moskvu, na Tigu Alijev se zove taj vajar, i putovao je u Moskvu da vidi moskovski spomenik Pavićev. Dakle, i mi smo izvozili pisce, samo što mi ne znamo da imamo u Moskvi Pavićev spomenik. I to, na primjer, televizija, ja pokušavam 10 godina da televizija Srbije snimi taj spomenik, jer je on u aleji svetskih velikana. I sad da se vratim ovde na Azerbejdžan, znači mene je na otvaranje spomenika pozvala Privredna komora Azerbejdžana. Zahvalna sam Azerbejdžanu što je to uradio. Ja sam onda putovala u Azerbejdžan i moram priznati da spomenik Paviću i Alijevu su sovjetsko nasleđe, a u samom Azerbejdžanu ima toliko dobre spomeničke i skulptorske svih tih stvari. Naprimjer, ja sam bila oduševljena glavom jednog njihovog, ogromna glava jednog njihovog pisca i vlasi kose, ali tek kad priđete su junaci toga i ona je pobodena u zemlju. Mislim, ona bi mogla stajati bilo gde u nekoj svetskoj prestonici. Ovdje da mene je, onda da se, znači, stranci su Paviću podizali spomen obeležja. Do mene je Dejan Ristić, koji je u trenutku kad smo zajedno nešto sarađivali oko nekih knjiga, ja sam se žalila da nikako ne mogu da dobijem spomen ploču na Legatu, koji inače otvoren za javnost, posećuju ga. Dakle, sin Milorada Pavića i ja smo sve uradili administrativno što je trebalo u Skupštini grada, taj odbor za imenovanje, međutim nikako nije moglo da se dođe do obeležja koje je zapravo informaciono. Jer ja sam morala svim novinarima, književnicima, prevodiocima da pišem na koji interfon da zvone. A onda je gospodin Ristić me malo gledao zbunjeno i rekao, pa evo, pokušat će Narodna biblioteka, kao Narodna biblioteka, da čak i da donira to. Bila je reč negde od 20.000 dinara. Nije uspeo. Ne. Rusi su postavili, dakle opet je uvezeno, došao je ruski vajar koji je radio spomenik u Moskvi, iznerviran, poslao je Skupštini grada celu spomen ploču dvojezičnu i naterao zapravo u tom trenutku Sinišu Malog. Pazite, ovo počinje pod Đilasom, nema to nikakve veze s vlašću. Mislim, ovo moja borba. Te loše navike nasleđuju jedni od drugih i neguju. Znači, nemaju veze s politikom, nego ne može. Ne može i ne može. Za to vreme, moram da kažem, Momi Kaporu se sve podiže. Ja nemam ništa protiv. Ali ovde je bila reč o nečemu što je institucija u koju dolaze posetioci, kad govorimo o spomen ploči. I jedina normalna spomen ploča Miloradu Paviću, odnosno obeležje postavljeno u Novom Sadu, što je na neki način i logično, jer je on bio profesor i dekan Filozofskog fakulteta i sagradio je zgradu na Limanu, tako se desilo, i posle smrti je stavljena preimenovana biblioteka, odnosno imenovana je, i stavljeno Milorad Pavić. Eto, to je jedina srpska
stvar koja je došla logično. Dejane, šta je problem sa ovim? Zašto to moraju da nam rade Rusija, Azerbejdžanci, a ne možemo mi sami? Naravno da možemo i u nekim prethodnim periodima smo to radili. Ovde se radi, čini mi se, o jednom kontinuitetu nebrige koje naše političke elite baštine jedna od druge u kontinuitetu, dakle decenijama, jedne ozbiljne nebrige prema kulturi, posebno prema kulturnom nasleđu. Imajte u vidu samo jednu stvar, evo nalazimo se u ovoj predivnoj galeriji Matice Srpske, dakle ustanovi zaštite kulturnog nasleđa. Ono što je danas savremeno stvaralaštvo, to je već sutra kulturno nasleđe. Ukoliko jedno društvo i država ne podržava kvalitet u savremenom stvaralaštvu, ustanove u oblasti zaštite kulturnog nasleđa neće imati šta da prime. Dakle, nećemo imati da čuvamo ono što je vredno. Kada govorimo o ovome, nadovezao bih se samo kratko na ova dva slučaja, spomenik Paviću i Alijevu u Beogradu. Mi smo dobili, Beograd je nažalost gore prošao od Novog Sada, mi smo dobili dva spomenika. I sad mogu da govorim u dva konteksta. Tada sam radio u vladi Srbije, dakle ta dva spomenika su stigla kao diplomatska pošta. To je najveća diplomatska pošta koju je Srbija ikada dobila od kad postoji. Dakle, dva spomenika su istovarena na aerodrom Nikola Tesla, uz obaveštenje stigla je diplomatska pošta. I sad morali su šleperi da budu poslati da bi se diplomatska pošta preuzela i prenela na lokaciju. Kao roditelj dece koja se igraju po tašu, zaista nije prijatno šetati se oko ta dva spomenika, posebno oko spomenika Alijevu, kome niti je tu mesto, niti je to ličnost koja zaslužuje spomenik uopšte posebno kod nas. Kada govorimo o spomen ploči na legatu Milorada Pavića, dakle on je godinama funkcionisao bez bilo kakvog obeležja, potpuno ilegalno. U to vreme Narodna biblioteka Srbije ponudila da donira 20.000 dinara gradu Beogradu, da se izlije spomen ploča, grad nas je odbio. S kojim obrazloženjem? Nije bilo obrazloženje, samo ćutanje, klasično. Mi smo se i zvanično obratili dopisom, obezbedili sredstva, međutim ništa od toga nije bilo. Skrenuo bih pažnju na jedan drugi fenomen, na spomenik Stefanu Nemanji. Ako se sećate, prva ideja je bila da se spomenik Stefanu Nemanji postavi ispred starog generalštaba, Dobrovićevog remek dela, koji je bombardovan 1999. u NATO bombardovanju. Na svu sreću, nekoliko nas se bunilo, pre svega gospodin Maldini, arhitekta i ja kao istoričar, bunili smo se, od toga se odustalo i sada će spomenik Stefanu Nemanji biti podignut na još gore mestu, a to je ispred železničke stanice koja je iseljena. Dakle, podižemo spomenik tvorcu sopstvene države i to treba da uradimo u glavnom gradu. Bez bilo kakvog promišljanja, bez bilo kakvog koncepta. Moje pitanje u to vreme ljudima iz vlade je bilo da li podižemo spomenik samo Stefanu Nemanji, da li podižemo najznačajnijim vladarima kroz istoriju, poput Trga heroja, recimo u Pešti. Zašto imamo spomen obeležja, biste i spomenike vladarima? Zašto Stefan Prvovenčani kao vladar, tokom čije vladavine Srbija postala međunarodno priznata država, ima deo autoputa kroz Beograd? Možete misliti, deo autoputa se zove ulica Stefana Prvovenčanog. Dakle, postoje javni konkurs, 9-člani žiri, od čega su 5 činili političari, 4 su bili istaknuti vajari, 5 su prevagnula i mi smo dobili opet ruski import, dobili smo spomenik koji ni na koji način ne odgovara našoj skulpturalnoj školi, našoj skulpturalnoj tradiciji, dobili smo u stvari kneza Igora, ako hoćete iskreno, a ne Stefana Nemanju, na ogromnom vizantijskom šlemu, potpuno banalno, potpuno besmisleno, i sada ćemo imati spomenik vladaru iz 12. veka ispred spomenika kulture iz 1884. godine. Kada smo imali neke razgovore na temu gde postaviti spomenik Stefanu Nemanji, i to je važno reći. Vi znate da Stefan Nemanja nikada za svog života nogom nije kročio u Beograd. Beograd nije bio deo srpske države u doba Stefana Nemanje. Dakle, ako imamo taj problem, onda treba naći prostor u Beogradu koji korespondira sa vremenom Stefana Nemanje. A to je Beogradska tvrđava. Na primjer, možda još nešto. A ne železnička stanica, dakle spomenik koji pripada arhitektonskom nasleđu kraja 19. veka, koji ni na koji način nema apsolutno nikakve veze sa našim srednjim vekom. A da bude još gore, vi znate da Srbija ima Istorijski muzej Srbije koji od svog osnivanja 1950. godine nema svoju zgradu, već se nalazi u zgradi, odnosno u delu zgrade bivše Agrarne banke, kao što se Narodni muzej nalazi u zgradi Uprave fondova, a Etnografski muzej u zgradi nekadašnje Beogradske berze. Bog da poživi Kraljevinu, to su građene ozbiljne reprezentativne zgrade i onda smo mi samo posle uvaljivali ustanove kulture u te zgrade. Dakle, ovde će biti muzej srpskog srednjeg veka u zgradi železničke stanice. Dakle, višestruki apsurd, a ispred njega zaboden Stefan Nemanja na ogromnom
vizantijskom šlemu. I sa sve metalnim oreolom oko glave u duhu ruske tradicije. Iako je on za nas pre svega vladar, a onda za neke od nas naravno i svetitelj. Dakle, čitav niz kontradiktornosti samo u jednom slučaju. I strahoviti pokazatelj jednog, ne manjka svesti i manjka znanja, nego stanja potpune besvesti. Ako se tako postupa i ako se tako ophodi prema tvorcu srpske države, a on to zaista jeste. Hvala. Zlatko, idemo sad na spomenik Borislavu Pakiću. Šta si hteo, pa ću onda ja sve učesnike da pitam nešto, izvoli. Da, ali opet ne mogu da se ne nadovežem na Dejana koji mi daje savršene šlagvrte, znači, ajde kažem, samo da rezimiram, znači, prvi problem lokacija i koncentracija. Drugi problem... To smo čuli, nemoj da ponavljamo lekciju. Sad, dolazimo do ovoga problema koji je Dejan u ovom trenutku sam rekao. To je prvi svega problem komisije za imenovanje ulica i trgova i spomenike kako grada Beograda, tako i drugih gradova. To je, da kažem, telo koje je potpuno bez ikakvog autoriteta i čak kada su se u njemu nalazile značajne ličnosti poput Jovana Ćirilova, Svetlane Velmar-Janković ili Milete Prodanovića koji je bio malo pre tu pa nam je ispričao par tajni iz tog, da kažem, svog rada. Nažalost, ta komisija ni tada, kada je imala značajne ličnosti u svom sastavu, nije imala dovoljan politički autoritet kako bi pre svega uspostavila određene standarde i kako bi se tih standarda onda držali do dana današnjeg, a tek danas kada su te komisije sastavljene od uslovno rečeno nižih stranačkih, kako se zove, odbornika, znači čak ne ni funkcionera, nego odbornika. Znači tek ona danas nema, znači da kažem, ni politički autoritet, ni stručnu kompetenciju da uopšte o tome odlučuje, nego ja mislim da je u ovom trenutku komisija u onom dobrom delu svog postojanja u Beogradu Goran Vesić. Pa u onoj meri u kojoj će Goran Vesić imati neku, da kažem, dobru ideju i potencijalno ne lošu realizaciju, u tom smislu tada će, da kažem, ta komisija to moći da realizuje. U onoj meri u kojoj će to biti, da kažem, nažalost, onaj njegov antimaterijski deo, to će, nažalost, biti loša strana. I to je problem, znači treći problem glavni, pre svega komisija i autoriteta i na kraju krajeva četvrti problem, koji je takođe sve ovo što vreme priča i Dejan i što je rekla gospođa, to je takozvani problem protokola. Znači ono što je Tito rešavao lovom u Karađorđevu ili branjem mandarina na Vangi, mi to danas rešavamo tako što primamo poklone i kompenzujemo te, da kažem, političke odnose tako što primamo spomenike, postavljamo ih na najatraktivnijim lokacijama, a najčešće, da kažem, primamo i spomenike koji su potpuno van svakog standarda, kao što je spomenik Juriju Gagarinu koji je inicirao ovu raspravu, a koji je bio naravno u realizaciji braće Karić, ili kao što je spomenik Gavrilu Principu koji je bio poklon Republike Srpske, i gde mi danas možemo da kažemo da u 100-godišnjici proslavljanja Prvog svetskog rata i obeležavanja tih značajnih jubileja, znači od početka do završetka zajedno sa problemom Solunskog fronta, mi u Beogradu nismo podigli niti jedan jedini spomenik i ni jednoj ličnosti vezanoj za taj moment Prvog svetskog rata i stvaranje jugoslovenske države, sem što smo dobili poklonjeni spomenik Republike Srpske Gavrilu Principu, koji je opet s druge strane politički sporan u smislu koliko nam je on uopšte, da kažem, ono značili ili nije. I u tom smislu, znači, kada se sagleda ove stvari, to su problemi. I sad kratko da se osvrnem na Pekića, donekle i na Pavića. Tu se, nažalost, vidi taj, da kažem, moment koji je pre svega ad hoc moment, kada se reaguje na neku trenutnu inicijativu i kada se želi postići lak politički ili umetnički poen. Kada je Pavić u pitanju, da kažem, nažalost, ta simetrija između njega i Hajdara Alijeva na neki način detronizuje Pavića u smislu da mi sad kažemo, znamo da se u Tašmajdanu nalazi spomenik Miloradu Paviću.
taj se spomenik uvek posmatra kao da Pavić ima i svog, da kažem, spomeničkog brata blizanca, šta više, ja ne znam, pretpostavljam da je Hajdar Alijev bio visok čovek. Nažalost, u toj realizaciji Pavićevog spomenika ono što mu se zamera je da je previsok i kaže se da je to spomenik košarkašu Paviću, a ne piscu Paviću. A kada je Pekić u pitanju, to je onaj deo koji sam malo prepominjao, antimaterijske strane Vesićeve ličnosti. Znači, tu se pre svega htelo poentirati nad time da prethodni režim, Demokratska stranka, nije podigla spomenik jednom od svojih najznačajnijih članova, a i jednom od najznačajnijih pisaca naše kulture, kao da se takođe prenebregava činjenica da mi u Beogradu nemamo spomenik Milošu Crnjanskom, sem male biste na Kalemegdanu. I u tom smislu, znači, telo se istovremeno poentirati i sa tim, da kažem, političkim revanšizmom, a i sa konačnim uređenjem tog Cvetnog trga koji je, gde je Pekić postao žrtva apsolutno arhitektonski neadekvatnog grobljanskog arhitektonskog uređenja tog trga. I tu ću sad kratko da repliciram gospodinu Jokiću, koji žali i još na prošloj tribini kad smo bili pre godinu dana ovde, on je izrazio žaljenje zašto nemamo više savremene umetnosti na našem, da kažem, tom urbanom okruženju, a imamo primer izložbe u Momi da smo mi u recentnoj, toj, da kažem, posleratnoj jugoslovenskoj prošlosti imali kroz i Vojina Bakića i Dušana Džamonju i sve druge te značajne savremene autore, značajne skulpture u, da kažem, outdoor prostoru koje, da kažem, pre svega su bili revolucionarni spomenici. Nažalost, daću vam jedan konkretan primer. Mi imamo Biće jako kratak. Evo, i time završam. Mi imamo u Beogradu spomenik žrtvama u Drugom svetskom ratu, koji se nalazi na obali Save, pored Starog sajmišta. Taj spomenik je do te mere apstraktni, do te mere nije zaživeo, da često puta čak i komisija i političke inicijative dolaze da se kaže mi konačno moramo da podignemo spomenik stradalima u Jasenovcu u Drugom svetskom ratu, a onda neko kaže pa ljudi, mi taj spomenik već imamo. Ali ga niko ne doživljava kao takvog zato što prosto, da kažem, još uvek urbano okruženje ni Beograda, ni Novog Sada, ni tih značajnih gradova nije došlo do nivoa svesti da može da percipira savremenu umetnost i tu onda dolazimo naravno do spomenika Zoranu Đinđiću. Hvala. On više ne treba priča do kraja panela. On je potrošio sve vreme. Apsolutno, samo sklonite taj mikrofon i sve smo se dogovorili. Mislim njegov, šalim se. Pa ne moraš da mi postaviš pitanje. Evo sad razmišljam, u stvari, pokušavam u ovom haosu, možemo ovako da nabrajamo, čak sam dobio neku ideju da kad odem, kad se penzionišem, i kad prestanem da slikam, šta sve fali, neko kaže nedostaje ovo, pa nemamo još i ove. Zamislite naopako da realizujemo sve ono što nedostaje. I sad imam neku ideju da od gipsa uradi male. Čekaj, evo samo da ti kažem, spomenici uopšte nisu bitni, da li su mali, veliki. Ono što je jako važno, spomenik mora biti dobra skulptura. Ovo su loše skulpture. Još gore, kada su veliki ljudi, a loše skulpture, vi njih izlažete blasfemiji, vi pravite anti-panel, vi pravite anti-pijedastal, vi se sprdate s time. Pupin, kako izgleda ovako, kad pogledate, on izgleda kao jedan matori predvodnik demonstranata koji ne drži telefon, on drži ciglu kad gledate iz daljine. To je jedna bizarija, to je potpuno onako, da se vratim sad ovo. Uopšte nije bitno, kad vidite skulpturu Henry Moora, ona ne mora biti Nemanjina žena ili cara Dušana, ne, to nije žena cara Dušana, ali ta skulptura je genijalna, ona je poželjna i ona je večna. I ona će zauvek u tom prostoru imati smisao, zato što korespondira sa najuniverzalnijim vrednostima koji i sad u ovom trenutku važe. To je ono što smo mi izgubili, nažalost, ono što smo zauzeli prostor i sad je samo pitanje kako će to neko skloniti. Ako ja realizujem ovu moju ideju, od nekih 400 malih glava, portreta, srpskih značajnih ljudi i nijedan neće biti da nije značajan. I ako ih postavim u gipsu za noć u gradu, naravno one će biti sklonjene, tako?
ali one će živjeti 24 sata. Ja bi samo živeo da ja i vi vidite kako to izgleda bizarno, kako to izgleda potpuno nedopustivo, ali nijedan od tih likova ne može niko da kaže da nije zadužio ovu zemlju. Nije poenta u tome da vi, naravno da postoji potreba, naravno da negde kroz sećanje obeležimo, jel da, i podsjetimo i generacije na naše velikane, međutim način na koji mi to radimo, on je, nemojme se, još samo minut je. Da mi kažem da. Način na koji mi to radimo, to je problem. I ono što zaboravljamo, a to je ono što nam se vraća kao bumerang. To je upravo ta ignoracija, jedna nezainteresovanost prema karakteru umetnosti koju počinjemo da ne razumemo. Pazite, skulptura ima 14 elemenata. Neću ih sve nabrojati. To je svetlo, to je tekstura, to je kontura, to je oslonac, to je mesto, to je sadržaj i još nekoliko. Ali što ću da kažem, koliko je ona kompleksna i koliko je ona osetljiva, naravno ona je umetnost. Uspeh ne zavisi od toga ko je tema te skulpture. Uspeh zavisi da li je ona umetničko delo. To je ono što mi zaboravljamo. Naravno, elite, sve redom, one sa umetnošću se davno posađali, jel da, i sa kulturom generalno, i to je ono što, evo sad završavam, jel da li smo nešto naučili, da se vratimo na ono prvo pitanje, pa nismo naučili, naravno, ali mi jednostavno nastavljamo dalje i to je ono što mene brine. Da li će ovi naši, jel da, apeli zaustaviti tu proizvodnju blasfemičnu, jel da, bizarnu? Neće. Ja samo čekam kada će se pojaviti sad sledeća. Sledeća je inače u pripremi, imat ćemo kralja Petra ovde na trgu Republike, najvećem trgu u Novom Sadu. I evo, to je dobar primer, recimo. Da li je to prošlo nekakvu proceduru javnosti, a kamoli kulturne javnosti, a kamoli stručne javnosti, da se postavlja osnovno pitanja zašto to, ko... Mi nikada u Novom Sadu nismo, sve je bilo poštom, poslato gotovo rešenje, jer nikada ovde mi nismo ni vodili raspravu da li nama to uopšte treba, zašto tu, ko je vajar, odnosno kako dolazimo do umetnika, to je isto potpuno vrlo zanimljivo. Da. Tako da, ja nemam tu velike nade i ovo opet sviđa mi se što je gospođa Mihajlović rekla, da smo mi mlada država i u stvari to me negde ohrabruje. U stvari mi tek skupljamo naše greške i naša loša iskustva i jednog momenta kada sazrimo mi ćemo se možda negde kolektivno setiti toga i možda uradimo nešto dobro. Pošto je tema vruće i vidim da imamo mnogo teme, ja ću vas samo zamoliti da malo brže idemo i slobodno nemojte čekati da vas prozivam. Naime, šta je bilo pitanje za Pekića? Koliko je važno ko nekome podiže spomenik? Znači imamo Pekića, osnivača Demokratske stranke, kome su spomenik podigli ljudi protiv kojih se on za života borio na svaki mogući način. Ja skidam kapu Ljiljani Pekić što je to uradila, zato što je ona to uradila više jer je bilo dovde došlo. I onda može da, maltene ne prete... Taj će spomenik ostati. Okay, možemo mi o njegovoj umetničkoj vrednosti da govorimo ili ovo, ali za 5 godina se nećemo sećati da je to možda predsjednik uradio ili je tad bio premijer ili šta je znam, on će ostati. Mi sad pričamo o inflaciji spomenika, u stvari ovo je počelo tek pre 10 godina. Znate koji vakum je bio u Srbiji između socijalizma i nekih 21. veka. I onda imate naravno ovo pokloni, pa imate inflaciju, pa sada sve odjednom da se stavi što se nikom nije stavilo. Pa onda ove što ćemo dobijati preko AliExpressa otprilike. Ali jednostavno, znate šta, početak jeste, tek su sada u Srbiji obeležene ulice, dvojezično obeleženi spomenici, postavljene, mi to nismo imali. Pa ne može sve odjedno. Dejane, koliko je važno kome podiže spomenik?
Da li je važno to što su radikali podigli spomenik Pekiću? Obučeni u To je naprednjaka. dragocen podatak. To je dragocen podatak svakako. Za nas istoričara je to vrlo važno. Zato što je važno ko i kada podiže neki spomenik, zašto neko ne podiže spomenik nekome. Dakle, ja sam pomenuo neke spomenike koji nam nedostaju u Beogradu, a koji bi svakako trebalo da postoje poput, recimo, evo, sad u doba 100-godišnjice, ponavljam, spomenici kralju Petru I, velikom oslobodiocu od Srbije i kralju Aleksandru I, ujedinitelju od Jugoslavije. Oni ne postoje. Mi imamo bulevar kralja Aleksandra, ali Beograđani nisu sigurni koji je to kralj Aleksandar, u stvari je kralj Aleksandar Obrenović, naravno, i ona mala bista zabodena ispred ustanove kulture Vuk Karadžić, a faktički gleda na studentski dom koji je podigao kralj Aleksandar Karađorđević, tako da je to potpuna konfuzija je postignuta time. Važno je ko podiže spomenike, zato što to govori o motivima. I ovde sam sa Zlatkom saglasan, ovde se ne radi o, čini mi se, ne mogu da tvrdim, ali je to moj utisak, da se ne radi o iskrenim motivima inicijatora, već se radi o pokušaju da se postigne politički poen. Evo, to važno, da li je iskreno ili nije. Da. Jasmini, recimo, nije važno. Ona kaže, ostaće spomenik, pa ću... Ostaje spomenik, naravno, ali ostaje i činjenica gde, na kom mestu, kada i koga je podigao. I to jeste, govorim iz ugla profesionalnog istoričara. Pa dobro, samo za nas. A narod već ne zaboraviti da se Pavić zvao Pavić, učenici, a Pekić Pekić. Ovako bar mogu da pročitaju. I to stoji kao jedna od realnosti. Ja se ne bi složio sa gospođom da ljudi uopšte percipiraju te spomenike. Mislim, tačno je, ne polaze sve pogrešne odluke od sadašnjih vlasti. Većina ovih spomenika o kojima je govorio gospodin Radovan u Novom Sadu podignuta je za vreme gradonačelnika Igora Pavličića i to su stvarno najružniji spomenici, možda ne samo u Novom Sadu nego i u Srbiji. I Vasa Stajić, i Pupin, i Jaša Tomić, i Laza Kostić. Znači, kada se ta 4 spomenika posmatraju u odnosu na Svetozara Miletića ili na čak Peru Dobrinović ispred Srpskog narodnog pozorišta, to je sačuvaj Bože. Ali, ovo što hoću da kažem, nažalost ja tvrdim da prosječan prolaznik uopšte ne percipira i ne primećuje spomenik Pekiću na onom mestu na kome se nalazi, kao što nažalost moram da to tvrdim na osnovu, da kažem, ličnog subjektivnog utiska, ne percipira ni Pavićev Tašmajdan. Percipira, deca se penju i stavljaju čašu u ruku i onda, ne, mislim, to sam ja bila zapanjena i zato što ja mislim da ne percipiraju spomenike. Nije čak, ako je inflacija. Međutim, to mesto gde je stavljen Pavićev spomenik je jednostavno tako prometno i tu se razne manifestacije održavaju, ali deca su oduševljena sovjetskom glomaznošću i teraju roditelje da ih popnu. I onda ga tapšu po kolenu, ja mislim da bi jedino bi tu bio zadovoljan Pavić, što ga dodiruju i onda mu stavljaju, pošto on ima tako jedan estradni nastup iz 20-ih, kao Majakovski, stavljaju mu čašu. Ja sam sve to slikala i slala u inostranstvo novinama da je to živi spomenik, jer reč je o tome, hladan kam, ljubi hladan kam, mislim šta sada. I bila sam to iznenađena i ta deca sriču ime Pavićevo. Znači, baš sam to na neki način gledala, a pošto su me toliko maltretirali, a ja nemam ništa sa tim spomenikom, zašto je tako veliki, zašto je Pavić košarkaš koji je inače bio nizav čovek. Ja kažem, ako vam se ne sviđa, pretopite ga. Nipošto, da. Samo kratko da se tu nadovežem, kad sam rekao da ne polazi sve od danas, ima stvari koje polazi od juče. Znači, ta, da kažem, inflacija spomenika počinje da se dešava 90. godina. Znači, mi smo za vreme 80. godina, nažalost, imali taj jedan moment da iz nekog razloga, da li ekonomske krize, u Beogradu se podigao jako mali broj spomenika u 80. godinama. I onda je za vreme gradonačelnikovanja Beogradom Nebojše Čovića su podignuta dva značajna spomenika. Jedan je bio Njegoš ispred rektorata,
koji je bio naravno replika ovoga podgoričkog Njegoša, koji je, da kažem, korektan spomenik, ali na najpogrešnijem mestu od svih mogućih mesta, i da je on bio podignut na tom mestu. Opet nabraja. Da, pa dobro, pričam konkretno. Možemo do sutra ovako nabrajati, mislim. Pa, ja znam da bi ti voleo, kako se zove, svoj show-off, da imaš pred Gospodine publikom Jokiću, sve vreme. samo da uzmete mikrofon i dogovorite, ne morate da čekate da vam dam reč. Pričamo o konkretnim stvarima. Pa znamo konkretne stvari, a ovde je fenomen u pitanju. U pitanju je zašto su oni takvi, zašto su ovi stari bolji, zašto su ovi, zato što su dobre skulpture. Evo ponovit ću. Znači još nije bitno ko je digao spomenik, ako je genijalna skulptura, ja nemam pojma ko je digao spomenik Balzaku u Parizu, ko je genijalna, znam ko je digao spomenik, ko ga je napravio, je li tako? I neću, zato što, ali on genijalna skulptura, on tako u tom ogrtaču ogroman, potpuno se materializovalo to stanje njegovog genija. Inače, neko je poštovao njegov život i onaj karakter i ono sve njegove navike i jednostavno je sublimirao to sve i nije pogrešio ni u jednu jotu. I ona je dobra skulptura, proći će sve, ostaće samo dobra skulptura. Ovo su loše skulpture. Evo, ne mogu da se setim uopšte jedne loše skulpture, naravno, ne razmišljam o ovim malim komadima, jel da, po ovim gradovima, ali ne mogu da se setim tako loših, bizarnih primjera ove ranije. Toga nije bilo. A da ne govorimo o ovim monumentalnim, velikim, Sutjeska ili nešto što je toliko pažljivo rađeno, sa takvom preciznošću i sa takvom pažnjom da to sada možemo samo da sanjamo. Da ne govorim na Keju žrtava racija srećom, kako je to sretno urađeno i kako smo imali jednog velikog vajara koga su svi kritikovali da je soc vajar i da dolaze velika imena, u stvari mi smo se debelo vratili unazad i to je ono što brine i to je ono što je tema u stvari. Da li će ovo prestati? Neće, i šta sve možemo još da očekujemo? Novo poglavlje, posle ću vam dati da kažete šta god želite dok nas ne prekinu. Prekinut sam, nažalost, kako se zove, ali dobro. Daćete reč, samo hoću... Ne mogu, izvini, samo kratko da kažem, ne mogu radovno da objasnim kako se zove, znači da postoji nešto što je urbana istorija. I postoji nešto što je, da kažem, urbana istorija i kada narušiš te neke osnovne modele, onda, nažalost, kome god da podigneš spomenik, da je najlepši, taj spomenik nikad ne zaživi na tom mestu i nikoga ne doživljava, nego ljudi prolaze pored njega kao pored autobuskog stajališta. I to se, nažalost, dešava i sa tim Njegošem i sa, kako se zove, Pekićem, ali nemoj da se ljutiš, kako se zove, znači, ti možda to ne možeš da razumeš. Ovde je vruće, obećao sam na početku. Prvo, ja se ne ljutim tako lako i trudim se, retko sam, slušao sam, jel da, neke starije pametne ljude da ne treba biti uzbuđen, treba biti uzbudljiv, jel da. Ali čovjek kad nabraja, onda, kažem, toliko je toga da ne ponavljam. Dobro. Šta sam htio zapravo da vas pitam, Dejane, koliko je važno, recimo, sad malo čas si izneo primjer da su ti neki spomenici dobiju malo te na Trumpu, pa smo čuli da smo neki dobili za tapiserije, pa su ovi stil kao diplomatska pošta. Znači, nama uvaljuje spomenika kako ko stigne. A sad mene zanima koji je cilj tih zemalja, prvenstveno bivšeg Sovjetskog saveza, da uvaljuju svoje spomenike ovde. Šta je to što, jer recimo mi ne znamo ko je taj violinista ili već nema. Pa pre svega radi se na neki način o obeležavanju teritorije. Kada je Rusija u pitanju, kada su postsovjetske države, to je u pitanju bildovanje nacionalnog identiteta i vi ne možete očekivati da će neko postaviti u bilo kojoj evropskoj zemlji spomenik Džamilu Žambajevu, osim ako vam Kazahstan ne da taj spomenik kao poklon, a onda vi morate da ga postavite jer se poklon ne odbija. U normalnim zemljama se odbije. Šta se desilo? To hoću da kažem, ne moram sve da prihvatim kao atomsku bombu. Ali mi prihvatamo sve. Recimo, Azerbejdžanci su uradili isto što su uradili sa Pavićem i Alijevim u Beogradu. Dakle, oni su dali 2 miliona evra da se rekonstruiše Tašmajdanski park, pošto smo mi sirotinja, pod uslovom da se ta dva spomenika postave. I oni su ih isporučili kao diplomatska pošta, a Jasmina je Pavića dala preko serije fotografija, čak autor nije došao da prosto popriča sa Jasminom i da dobije osnovne podatke. Sa druge strane, isto je urađeno u Meksiko Cityu. Oni su rekonstruisali jedan park, dali isti spomenik Alijevu, kopiju, i nekog meksičkog umetnika.
Tako je. Meksička vlada je posle godinu dana vratila taj spomenik Alijevu Azerbejdžanu uz komentar da je to prosto uvredljivo ili javnost tako reagovala. Dakle, ovde se radi o tome da mi nemamo apsolutno nikakve kriterijume. Da se isključivo pita politika, to govorim i kao neko ko je radio u vladi, počeo od Đinđićeve, završno sa prvom Vučićevom, kad sam podnao ostavku na mesto državnog sekretara za kulturu, zbog toga što vi samo bivate informisani da nešto stiže. Pa idete na carinu da carinite spomenike. Znate, isto je bilo sa Puškinom, koji je trebao da bude na jednom drugom mestu, pa smo se jedva izborili da ne bude na tom, da bude na manje lošem, a i to manje loše je loše. Tu sam potpuno saglasan sa Zlatkom. Dakle, o čemu se radi? Mi ne percipiramo kulturu kao bitnu oblast, kao stratešku oblast. Kulturno nasleđe kao stratešku oblast. Iz toga dozvoljavamo, prvo, da nam drugi daruju raznorazne spomenike, spomen obeležja, mozaike i slično. Sa druge strane, mi sami podižemo sada gomilu spomenika, od kojih su neki potpuno besmisleni, na pogrešnim lokacijama, bez bilo kakve procedure, bez uspostavljanja kriterijuma osnovnih u umetničkom smislu, u istorijskom smislu. Dakle, te ličnosti na pojedinim spomenicima ne liče sami na sebe. Mora da postoji natpis. Dakle, u jednom trenutku smo imali nacionalne ustanove kulture koje su se bavile sahranjivanjem istovremeno. Dakle, čak je dotle došlo da ne samo što su ustanove kulture podizale spomenike, nego su se bavile sahranjivanjem značajnih ličnosti, pa se istovremeno desilo da Muzej Jugoslavije sahranjuje Jovanku Broz, a Istorijski muzej Srbije sahranjuje Milunku Savić. Dakle, u odsustvu sopstvene države. Dakle, to je jedan potpuni galimatijas svega, koji se, pored ostalog, vidljivo manifestuje u toj stvarnosti koja se zove spomen obeležja. Nažalost, ostalo nam je samo još 5 minuta, a toliko toga ostalo da popričamo, pa ću samo za kraj, ali stvarno vas volim da budete efikasni, ne zbog mene, nego zbog gospođe koja mi je iza leđa. Velika prašina se podigla oko spomenika Đinđiću i Miloševiću. Ajde da čujem kratko od svih komentara. Možeš, ali... Podići spomenik nekome ko je pravosnažno osuđen za ubistvo, a govorimo o Slobodanu Miloševiću, mislim da je tu kraj. Dakle, kratko i jasno, to je nedopustivo. Što se tiče spomenika Đinđiću, smatram da ono što je odabrano kao idejno rešenje, ono što će biti realizovano je potpuno banalno i besmisleno. A da li opet se vraćam na ono, da li ima veze to što ova vlast podiže spomenik Đinđiću koji se borio protiv njih ili nema veze? Ne, mi imamo seriju dvorskih umetnika, tako da jedan dvorski umetnik dobija već je nekoliko spomenika i instalacija postavio po Beogradu i postavlja, tako da je to u tom kontekstu. Dakle, isti je umetnik dobio da radi Đinđića. Hvala. Zlatko? Pa ja se slažem, ne bih imao ništa da dodam ovom što je rekao gospodin Nejan Ristić, s tim što bi opet tu se nadovezao na jedan dobar primer. To je primer spomenika despotu Stefanu Lazareviću, koji je, da kažem, jedan bio od avangardnih spomenika u to vreme. Nažalost, ni on nije prošao taj test vremena, iako je postavljen na Beogradskoj tvrđavi, šta više postavljen je poluilegalno i nikad nije legalizovan, ali nažalost u tom smislu, da kažem, nije naša javnost s jedne strane spremna za tu vrstu avangarde, to je pod jedan, a pod dva, spomenik Đinđiću generalno sporan je iz milion jednog razloga i mislim zašto ne reći, reč je o Mrđanu Bajiću koji je taj, da kažem, dvorski umetnik i koji je, kako se zove, koji je mogao i imao u svojoj recentnoj prošlosti adekvatnih rešenja, ali koji nažalost nije ovde adekvatno participirao. Gospodine Jokiću, ne morate, ovo smo već apsolvirali, nego me zanima, pošto ste se bavili turizmom u Novom Sadu. Mislio sam da ćeš pitati Đinđića i Miloševića, mogu ja? Možete. Pa mi ćemo nastaviti dalje da podižemo spomenike političarima dok god ne budemo imali identitet, znači kulturni identitet nemamo. To je nešto što bi trebalo svaki dan u 12 sati u podne da zvoni u svakom gradu i da je uzbuna. Međutim, ovako letargični, omamljeni, mi se raspravljamo da li je jedan ok, drugi nije, ovaj nije pravosnažno osuđen, jel da, i to, mislim, šta je tačno, šta nije tačno, ali nastavit ćemo da podižemo spomenike bilo kome i nije ni bitno na kraju krajeva, ono što je bitno da ova zemlja
teško da će doći do tog nekakvog kulturnog postamenta iz koga će da raste nešto dobro, koncizno, suvislo, duboko, sa nekakvim porukama, univerzalne vrednosti i tako dalje, ali nebitno je. Ok, hvala. Jasmina, za kraj imate nešto ili da završavamo, da prelazimo na pitanje publike? Dobro, onda ajde da vidimo sada rezultate tablet ankete. Spomenici poznatim ličnostima koji se grade na ulicama naših gradova, pod A, dopaduje mi se, volim realizam, 27%, B, uglavnom su ružni, banalni realizam 19. veka 55% i C, nemam stav, 18%. Molim vas, ako neko od vas želi da prokomentariše ove rezultate ankete. Pa imamo preko 50%, imamo većinu. Dobro. Iz publike? Da li ima pitanje iz publike? Pitanje sa Twittera? Pitanje za sve učesnike. Navedite po vašem mišljenju najbolje i najoriginalnije spomenike u javnom prostoru koje ste vidjeli u inostranstvu u proteklih nekoliko godina. Apsolutno Kafkin spomenik u Pragu, modern, koji se obrće u kockama. To je M dobro skulpturalno delo, M suština Kafkinog proznog dela. To je nešto što me je impresioniralo. Dejane? Zlatko? Šta ti prvo pada na pamet? Ok, hvala. Gospodine Jokiću? Pa ja sam rekao, izjasnio sam se za Balzaka koji mi je bio zanimljiv zato što je to nešto što smo mi propustili. Neću da nabrajam stvarno igle za šivenje od 35 metara u kraju koji je poznat po tekstilu i koji su obeležili ono što ih je hranilo, ono što im je bio identitet, nije Đura, nije Pera, nije Mika, jednostavno nešto što je bilo substancijalno, ono što im je donosilo život. U Čikagu je ogroman pasulj i tako dalje. Znači, primjera ima jako puno, ali to su primjeri u stvari naroda, jednog, kako da kažem, sa identitetom, s čvrstog duha i vrlo kreativnih. To je to. Ali imamo neki naš spomenik koji je za primjer. Neko sa Sutjeska je nešto što ćemo teško prevazići. Zlatko? Pa, mi imamo 5 spomenika u Beogradu koji su te nulte vrednosti. To su spomenik knezu Mihajlu, to je spomenik neznanom junaku na Avali, to je Meštrovićev pobednik na Kalemegdanu i to su, znači, 2 spomenika na Novom groblju. Prvi je spomenik oslobodijacima u Prvom svetskom ratu i drugi je spomenik Iverska kapela palim Rusima u toj, da kažem, znači, to je jedan jako lep spomenik koji nije uvezen. To je bilo... Hvala, to je to. Svi spomenici, molim vas, podsjetite me ko je radio Despota Stefana. Nebojša Mitrić. Da, svi spomenici Nebojše Mitrića po celoj Srbiji i u Negotinu i bilo gde da sam bila su imali dovoljnu dozu modernosti i monumentalnosti. Jeste, za to vreme stvarno, znači pogotovo njegove biste i Milutina Bojića na istoimenom trgu i Radoja Domanovića na Kalemegdanu, jeste, da. S tim što, nažalost, Nebojša Mitrić je zbog tog osporavanja i Despota Stefana, a kasnije i Krsta, jeste, izvršio samoubistvo. Hvala vam puno, bili ste više nego zanimljivi, žao mi je što nismo imali još malo vremena, ali doći ćemo opet.